Ya okay. Aya base. Nivugiye ko namwe musimbura gasobanuye. Ndabesha rumfe. Nitwa Juju. Giti w'igipeti. Barambwiye ngo murankunda we. Cyane. Ni ngombwa. Universe nabateguye cyane. Hamwe na GT Business Group. Ndetse na Open Road. Rero nkuko Imana yakunze bari mu isi cyane. We are in. We're in. Twijeme indani, we are in. Wait until the asset gives the okay. Sasa mwese mtegeze mbere ko abantu bose bacobanza kuvayo hagiye ikintu gikorwa. Kugeza abashobogeze agiye ni Iran Mission Center, Langley, Virginia. Mugeze ni muri office nkuru headquarters za CIA. Abacungira hafi mission yo muri Iran. Take some pictures. Zenga hanga umutekinisiye wahaje arimo aracungirwa bya hafi na CIA. Biro y'ubutasi y'abanyamerika. Byose kwanga bikorwa bafite amashusho neza ko barimo kuyakira na satellite. Mugenzi mu binje indani mu kigo kiri munsi y'ubutaka. Gikoranga sasu bya kirimbuzi nuclear facility. Even the chimneys are hidden. Sengwa huyu nguyu ari na ahantu hatsinye nyazwe rwa rwego ku buryo harebeye inyuma ntago bajya ko musaremo ikigo cya danger giko sasu bya kirimbuzi hameze nk'aro uruganda byose rwa rwego nibizamura ubushe bivana hasi mu butaka ni ikigo cyose kiri munsi y'ubutayu utamenya ko kinahari. Copy. No detection. We're in the mainframe now. Dore ngo system y'inyezo swanga barayijamo bitonze ku buryo ntamenya ko banayinjiye mu nose tukaje umwanya ungana iki until it hits the centrifuges. Dusigaje nk'amasaha 10 kugira ngo amacentrifuge yose ashyuhe. 12 until meltdown. Cyangwa amasaha 12 kugira ngo asige no byose bitangiye no kuyonga. Meltdown. Bafite amasaha 12 kugira ngo bakano kanya batangiye bayongobese ikigo cyose bakigira umuyonga. Byaze mu Yesu ko twavuye hakurya tugaruka hakuno. Yesu tuvuye hakurya tuza hanga hari mu nyibigenzo ngira mwiza. Bamwise Luna Kujai. Yesu nyazo gose aranga ko ritangaza makuru. We atara mugenzi nguru muri Middle East. I'm Luna Kujai and this is your Middle East update. Nabanda hanga makuru kuri Middle East update. Casting live from Oman. Tensions continue. Datanga makuru hanga merere muri Omani. After Iran's decision to inamba rirakomeje no kutumvikana hagati yuko abandon nuclear negotiations. Kuva igihugu cya Iran cyatangaza ko cyavuye mu kwa cyakoresha bya kirimbuzi. Cyahaye uwo mwanzuro ibihugu by'Iburayi. The US. Yesu kwamye zanga reportinga. Ahanga kibeshya magake mu nkora bo kuri reportinga, nyese reportinga ari mu rugo wenyine. The US. Ifatanga video nyese kazohereza kaziha itangaza makuru ry'iwabo. 3 2 1 kabiri gasuretse gatonswe mana nyimfasha uyu mudayimoni warutwe agende aronganga mudayimoni warutwe banza ugende. Still no boots on the ground as amvugira hangaha abaturage batatu bamaze kuba kano kanya babyemeza. Aho duhagaze hangaha nuko leta ya Amerika n'abihugu by'Iburayi harimo n'Ubwongereza bumvikanye ko na Iran nta bisasu bya kirimbuzi bizongera kuba byakorwa. Hangaha ntari nkuru ndi kuri tele conventional forces in Afghanistan. Yet the shadow war wages on. Inamba rirakomeje rwihishwa muri Afghanistan aho umunsi ku munsi bahiga bakoresha ya kirimbuzi. Elite American and British units continue. Ingabo z'abanyamerika n'iz'Abongereza ziracyahiga to hunt down. Nyine niyo mpamvu kugira ngo twitonde binyo nsanga ku telefone wowe se ngo ni James umuhamagaye. Ntuzavuga amazina yacu. Uranyumva? Yes, I promise. Abaguhaye amakuru zakubiza kumara ibanga nuzabatangaza n'ubufashwe. Yes, I promise. Just the companies. Rwose umuranya nzavuga nyine company ibikora ntabwo nzavuga amazina yanyu. CIA is using for cover, right? Inkuru ndi butangaza natangaza ko CIA ibikoresha kwibanga igakoresha n'ama company bakora ibisasu byitirirwa igihugu cyanyu. Rwose nshaka nyine mbe nkaho ndi intwari vuna iki gihugu cyayo niyo mpamvu nkwaye amakuru. Ngaragaza mbabi CIA ikorera iwacu. James? Yakiranga telefone leta yikupa ni James. James ngamuhaye amakuru ibyo CIA ikorera mu gihugu cyabo byitirirwa abagenzi igihugu cyabo nyirizina kandi ari CIA ibikora ku bushake. Hi, this is Luna Kujai. Hi, this is Luna Kujai. Please connect me to Hans Forsberg's office. Wamuzana Hans mu office yiwe. Yeah, tell him it's an emergency. Mugiye ngo birihutirwa. Luna, what have you got? Aruna niki? Hans muraho. My Pentagon source just came through. Usanga aho mbonye amakuru avuye muri Pentagon indani. Verify the information. Yeah. The CIA's Black Ops. Mbonye hangaha ama operation uze kora CIA kwibanga CIA's Black Ops. Jesus, are you sure? Kugeza ko hangaha avuga hamagara mugenzi we mwitangaza makuru ngo muri raporo zibyo abonye amugezeho inkuru. Dore ngo mugenzi ahandi mu kandi gace
muri Tehran, muri Iran nyirizina, umurwa mukuru wa Iran, dore ngo barakira amakuru ntimukanyishinge. Vale Pashevargan ke bridu. Yenzo tuvuye hakurya tugaruka kono ku ruhande. Taliban shura leadership. Yenzo anga hari hecyenga buza abatalibani ni ibyigome cy'inyenzi. Ida kondo saha. Izo ni shura leadership. Bariya kuch nais wakratulavi. Baranga bari mu nama. Muhammato de M4 raketuno taltia laro. Dukeneye intwaro zihagije. Yenzo bara ahangaha. Mugenzi muri bo. Harimo ahangaha nuhagarariye ubutasi bwa Pakistan. Running out of ammunition. We no mutasi w'umunya Pakistan. Niwe ahangaho bafasha kumenya ngo afite ibibazo bazashaka umugenzi uri kuntu yabikemura. Americans left you with Ni Pakistan imutuma. That was the Americans left you with it. Kirangaza nuko mwasigiwe intwaro zihagije n'abanyamerika. Nose mwazikize hehe? That was a long time ago, Kahir. Yewe hari kera rwose kahiriwe. Also fighting Daesh. Twahanganye na ba Daesh n'intwaro zacu zose zashiriye mu dufashe mu duhizindi ntwaro mu sponsoring. New ISSK fighters coming in from the Gulf every single day. Kuva ISSK yaza muri uru rugamba umunsi ku munsi ntabwo duha gahenge. Warum devajono popara khabre bukuru. Nyene tuvugane kujyanye no n'ubwicanyi bwo kubera hangaha. Wahrat la muallimin sheikh. Toy po hakavo de khalko pia izdakra. Ndate kwigisha abantu ngo bamenye ko rwose batuza bakumva byaranze. Agama sabibu nyedunna chedemulla Omar la khatarti. Ubu turi mu nundi divorce niyo kuva nkajyamo niyo kunira depression na pression. What's the job? Nose akazi ni bwoko ki? Yaranyanga cyemeye. Amafaranga buri amugeze ko munsi y'Imana gatoya. Kazinya hari amafaranga. The job. Akazi ni ryari ni bwoko ki amafaranga kira yemera. Amafaranga ubundi nakubwiza ukuri muri iyi si. Uyagushize imbere yose ntacyo nafinga wahakana. Sasanga akazi ngaka. Warugiye mugeze muhira garatashye. Bashaka mutamu ikindi kiraka. Shiny new toy was just the beginning. Atamenyeze kose kwa baturikije kano kanya kiriya kigo cya mbere cy'abanyayirani yani itangirira ibyo wakoze byiza. Langley wants a covert airstrip just Ndetse Langley yakwishimiye cyane. across the Afghan border and you Ikeneye ngo baye rwose byiza baraguha indege wambuke igihugu cye. Uje hakurya mugeze muri Afghanistan uvuyanga muri Iran. we're gonna go in there and destroy their home. Ikindi kirenzeho Bro. ari haganyura ibyanga yamuhaye akira. Genze ni foto ye n'akana ke. Mu yandi magambo hanga iyo uri mukuru umenya ko byanga byakona n'ubutavuze. Wabaza umwana wawe birahagije. Enter finish. I have a daughter too. Nanjye mfite umwana w'umukobwa. I have a daughter too. Get you home. 2 days ago, an American named Mfasha nkugeze mu rugo iwanyu kuko wa kano kanya ngo mfashe kandi nanjye ngufashe sibyo? Vincent sent you information about Ejo wundi minsi birishize abanyamakuru batanga ni James Vincent yaguhaye amakuru. country's nuclear program. Ndetse ayo makuru agaragaza ko igihugu cyanjye gitegura isasu bya kirimbuzi. And now one of our nuclear plants has been sabotaged. Ndetse abanyabakimana kuvuga amakuru nibwo uyu munsi aho tuvugira ubu ngubu kimwe mu bigo byacu cyaturikijwe. Tell me about the company you were researching. Nkeneye ko umbwira company warimo ushaka amakuru. Yeza akazi simuze yatanga muri quartier. No. Agira abangamyanza bakona baramutsa. Bibutse ngo imyaka myinshi myinshi atagira hangaha. Yiberaga mugenzi mu mujyi Kaburu. Murwa mukuru. Muhammad چطور است؟ Muraho amakuru ni meza muraho. Yisho khubasa. Murakomeye. Runas Baltimore zindagi میکنه. Angane kavukire mu gace ka Herat muri Afghanistan. پشت خواهرادر فاطمه بود. 2 مؤسسه احوال نداره. N'abanyamakuru ko rwose ngo Fatuma yaburi irengero. Hakunze ko nzamugarura. مام از فاطمه هیچ احوال ندارم. Ntabwo Fatuma icyo yabaye. حتی خارجی‌ها. Gusa icyo nzi cyo abari mu bose hanga abagore bagiye kenshi na kenshi baburirwa irengero. میتونیم در کارش Genza hanga abatalibani banze ko abakobwa bagenzi bato biga cyangwa bakigisha. نایس معلم نمی Uyu mugore yize ngo yigira ikigomeke yigira imbambare bigishe n'inshege sorry n'inshege دکتر ye nta mugore angaho gibo mu camanza nta mwarimu nta musobanuzi nta muganga اگه از فاطمه چیز شنیدم بر دوال میتم. تشکر. Gisira myiza ari gusura umuryango wahanga asanga umuryango benshi barashize. من میتونم برات کیسه سایت. Se twapanze kavanga tukakujyana mu mahanga. تانم که اینا رو تنها ایلا کن. Dati nago nava aha. ما شاید از شنال فعلا Ahanga mbona igiye guhinduka imbunda. Okay. Ndabyumva. And then I'll help you find your wife's sister. Yazanga disi muzeyi mubanye nk'umunsi mvuga ijambo rya na myaka 100 nkasanga ryasakaye hose. Nagamije kuvuga ikintu kibi ariko rubanda nuko nyene byagenze. Nani sinari ngiye kuzura umunwa wanjye se shaka ariko Imana nkunda nsenga ntabona yamfashije kamba hafi. Ngo nta myaka 100 hoshe. Ubisigara baye myaka 200.
200 nyamuneka. And then I'll help you find your wife's sister. Ariko ubu ngubu byabaye buziraherezo. N'ubuziraherezo ubu ngubu. Find your wife's sister. Rero muzehe nitumara kugera Kandahari nibwo asigaye uri bashaka umwene wanyu w'umugore wawe. I'm sorry, Mo. Kandi wihangane Mo. I'm sorry Mo. Ntaga byumva intambara iri ahangaha ni ngo wakubwira abanyeze ku myaka yawe ufite ngo wongere ugende usiramurwe. Nge nawe nasubire. Nibaze kano kanya ukurikiye film abwiye ngo yewe Rufenike Junior agirango bayiyoboka. Ntabwo mbeshya. Muri Afghanistan abanyeze kugeza uyu munsi no muri Iran hari icyo bitinya ishyamba mu misozi yaho mu butayu. Ziteye ubwo. Yambereye umusobanuzi nzanga muri iyi mihanda yose inshuro 6 zose zirenga 6 tours. 6 fucking tours. Tried to get him to the US. Napanze ko muvana hanga mutware muri Amerika. London. Cyangwa London. Anywhere safe. No se atekanye muhungisha ave mu bihugu by'iwabo. Also. They hung him. Aho gitangaje ISIS yamufatiye mu gace ka Mosul baramubamba. Rebetse amagenza hanga kubambwa. Cyo kintu cyambere kiri kuri promotion. Nyuma ya za grenade n'imbunda. Kano kose gatanga barakubamba kwimyoza umuntu barakubamba. Iwanyu muzi ndimi muratwitangira. And then we tell you exactly what your country should look like and how you should act. Ndetse tukanababwira ukuntu igihugu cyanyu kano cyakabaye giteye. N'ukuntu mwakaye mubyitwaramo. Half the time we don't even say thank you. Gitangaje nubwo tuvanga ha mudufashije byinshi ntubashimire. I'm glad you made it to the States, Mo. Gusa nishimiye ko wemo nkaho bwawe muri Amerika bashije kuba wahagera. Your family. Ndetse ko n'umuryango wawe uvanyanga ko wujyana. Not all of them, man. Ndatanango natwaye bose nshuti yanjye. My oldest son, Hamid, Umwana wanjye w'imfura Hamidi was killed here. yapfiriye hano. My oldest son Hamid was killed here. Are you married? None se uri mariye? Was. Nahoze ndiwe. I do. Ufite abana yego. Photo. Tanga ifoto kanze nkwereke. Tanga hegishani. Arakimwereka. Ida. She's 17. Yitwa Aida myaka 17. Ni mwiza. Umwana mwiza pe. Urakoze. Mugenzi Mo aba muri Amerika niho yituriye n'umuryango we wose. Yaje hangaje mu kazi ka CIA nk'umusemuzi. Graduation this weekend. Nakabaye muri weekend ndi ku munsi mukuru umwana wanjye wo gusoza amashuri. Nebo kurya gusamanya mama y'amaburushete mutubari gusa. Na kindi yakora abanyazo kugenze tuganira hangaha bakise Kandahari. Nitwa Juju. Giti w'igipeti ndarangije. Gira debut tamenya mu kinyi y'imena bakitaga Kandahari. David, Henry, Fazal, bye. Na filime yarangiye ibingibi byose mukeneye birenzeho nuko nyiyenzaho no kundushye. Niba mutana yikunze nta kundi ubwo muzakunda y'ubutaha. None ngiye nkora iki ko ntacyo ntavuze ngo manezeze. Ntacyo ntatanze ngo mukunde munezerwe. Ndarangije. Ba website no buntu. Ambiance ni munanje. Enjoyment ni full package koko kweri mana yanjye. Bye.